Yes, mwaramutse neza shuti bakunzi ba Top Kivu News, reka nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose. Mbaye ikaze rero mu makuru ya mu gitondo azidutse agezweho. Na makuru yo ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane mu 2026. Mbaye ikaze rero kuri izi ngingo z'amakuru z'ingenzi ngiye kubagezaho, hanyuma mu kanya tukaza kugaruka tuyarambura. Muri amakuru turaza kubabwira ko leta y'u Burundi cyangwa se ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwamaze gutangaza ko mu gitero giherutse kuba cyangwa se mu nkongi y'umuriro ngerutse kubara mu gihugu cy'u Burundi muri base cyangwa se mu kigo cya gisirikare ahasanzwe habitswe ibikoresho bya gisirikare byaje guturika mu misije. Bavuze ko byahitanye abantu bageze kuri 13 ndetse n'abasirikare bake cyane. Ibyo turabigarukaho tubikomozaho turebere hamwe ese koko abo nibo bapfuye banyabo cyangwa imibare iri hejuru dukurikije ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye cyane cyane z'abarundi. Turaza kubirebera hamwe nabyo. Hanyuma muri amakuru turabwira ko kandi ingabo za General Sultan Makenga zakoze akazi gakomeye cyane, harimo gutungura cyane igisirikare cya Kongo, bakabarasaho ku buryo bukomeye cyane, ndetse abasirikare benshi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakaba bitavye Imana. Ni nako kandi turibuze kwabwira ko hari birindiro bya M23 byaraye byatatswe mu masaha mugoroba. Byatatswe uterero ese habara abasirikare ba M23 baba babiguyemo. Ibyo ngibyo nabyo turabirebera hamwe, hanyuma nze kubigenda mbigusobanura neza cyane akantu kandi ntihaze kugira ikintu kigucika. Ni nako kandi nanone ndibuze kukubwira byinshi kubijyanye n'urugamba ruri kubera muri teritwari ya Masisi, kuko habaye imisi ibiri haberamo urugamba rwa Kasamutwe, haberamo urugamba rukomeye cyane. Rugamba rero mama 23 yagigabwa ibitero kenshi gashoboka nyuma yuko hari ibice yarekuye bya muri teritwari ya Warikare ndetse no muri teritwari ya Rubero. Hano rero bakaba barahaye icyuho abanzi babo cyangwa se adu cyangwa se abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bo bahanganye kujya binjirira uko bishakiye hano muri teritwari ya Masisi. Ibyo nabyo turabivugaho. Hanyuma turaza kubabwira ku butumwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi yageneye abarundi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye icyo yavuze ku barundi. Byose rero nabyo turabivugaho, byose turebere hamwe ibyo ari byo cyangwa se tugende tubisobanura nyine akantu kandi. Icyo mbasaba nta kindi ni ugukanda kuri like bakunzi bacu, mukande like nyinshi cyane, hanyuma ndaje ngaruke mbaramburira ayo makuru ku buryo burambuye. Aya makuru ni nge wayateguye Pacifique, nkaba ngiye no kuyakugezaho. Ikaze cyane rero ku makuru yacu tugiye kugenda togeza. Ariko mbere ko twinjira mu makuru, munyemere mbanze suhuze abantu badukurikiye muri Uganda. Abantu muri Uganda kabisa mwese komenti zanyu ndazibona, ndabasuhuje kandi ndabakunda cyane. Abantu muri mu gihugu cy'u Rwanda, mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba n'uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, mwese mbateye jambusan, ndetse harimo nabo tuvugana. Imana ikomeze kugenda ibaha umugisha. Hanyuma kandi nanone suhuze abantu muri iyo ngiyo irigota amasimbi muri leta zunze ubumwe za Amerika, muri Canada ndetse n'andi mu bihugu bigiye bitandukanye, mu Budage, mu Faransa ndetse n'andi agiye atandukanye. Hose ubwo mwese mwiyumve neza cyane, mwumve ko Pacifique abasuhuje kandi abakunda cyane. Yes, ikaze rero ku makuru yacu mu buryo burambuye. Amakuru yacu munyemerere turayahera mu gihugu cy'u Burundi, ariko mbere yuko tuza kwinjira cyane kubijyanye n'ibyavuye mu ibarurwa ry'ibyangiritse ndetse n'abantu babiguyemo hano mu gihugu cy'u Burundi, mbanze mbabwire ku nkuru y'abasirikare b'abarundi n'ubundi bazindutse bicwa muri amasaha mu gitondo ku buryo bukomeye cyane. Ahangaha rero ni mu mujyi wa Uvira, hari igitero cy'akasamutwe cyabayeho ariko kitaramenyekana ngo ni bande bagikoze. Hano rero hakaba harasiwemo abasirikare batari bake cyane b'abarundi, kuko abarenga hafi 11 bose bishwe kandi bicwa mu ijoro rimwe, ndetse bicwa n'abasirikare bataramenyekana abaribo, ariko ngo abaribo bari bambaye gisivile, ariko uko bari kose ngo bari bafite umwitozo wa gisirikare uhambaye cyane, kuko binjiye mu kigo cya gisirikare gisanzwe kirimo abakomando b'abarundi babagana mu mujyi wa Uvira. Ni bimwe mu birindiro
byari biri hano hafi n'umujyi wa Uvira ariko uzamutse usa n'uwerekeza yitwa Kawezi. Ubwo ni mu nkengero nyine z'umujyi wa Uvira, ntara za Kawezi rwose harimo umujyi, ntago ari ahantu habi, ni heza cyane naho. Hano rero naho hakaba hiciwemo abo basirikare bageze kuri 11 ndetse bakicwa n'abantu bataramenyekana amazina yabo. Ibyo ngibyo nibyo nagira ngo mbanze mbamenyeshe, hanyuma tugaruke mu gihugu cy'u Burundi, ubundi ndaza kugaruka mbabwira icyabaye kuri coalition n'icyo M23 yabakoreye nyine cyane cyane hano mu nkengero z'umujyi wa Uvira, harimo Plaine de Ruzizi ndetse n'ibice by'Imurenge, iyo mu misozi ya Zamfizi, Mwenga ndetse na za Warungu, iyo ngiyo hose ndababwira nyine uko byifashe. Hanyuma munyemerere duhere hano mu Burundi ku ngingo ya mbere nabanje gukomozaho mbabwira ukuntu habayeho ibarura ry'ibyangiritse, ibyangiritse nyine nyuma y'iri turika ryabaye ridasanzwe hano mu kigo cya Kakakumba. Ahangaha ni hafi n'umujyi, ni hafi n'ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Ahangaha rwose hakaba harabereye guturika kudasanzwe kw'ibikoresho byari bibitse mu icyo kigo nyine cya gisirikare, biza kurangira bigize gute ngo bituritse. Ariko leta y'u Burundi yo yatangaje ko ari siriko yabayeho y'amashanyarazi, hanyuma ngikaza gutuma haturika. Ariko abantu benshi bakomeje kwibaza ati ese kuki yaba ari siriko nyasiriko bikarangira abantu benshi kabisa bishwe, hanyuma Perezida Evariste Ndayishimiye bakanafata abasirikare bamwe na bamwe bakabafunga bibaye koko ari siriko. Atese ubundi ko kiriya kigo nta mashanyarazi akibamo ndetse ko kidakoresha nyine imbaraga z'amashanyarazi, byaba byatewe n'iki? Umuyaga nkuba waba waturutse he? Bashakisha ahantu waturutse bakahabura cyane rwose, urumva ko ni ibintu biba bitoroshye. Hanyuma ahangaha rero ari amakuru aturuka avuga ko abasirikare bake pe batangaje bakeya kuko ntibarenze 8 ngo baba bahasize ubuzima, hanyuma abandi bake bagakomereka ndetse n'abaturage ngo 13 bakaba ari bo bagwa mu icyo mwiyo nkongi y'umuriro yari yabaye mu icyo kigo cya gisirikare, agaturuka ibikoresho nyine bya gisirikare byari birimo. None leta y'u Burundi kugenda ibigorfanya ibihindura ivuga ngo ni ati ni siriko yabaye nyine, biza kurangira kino kigo cya gisirikare kigeze gute cyangiritse. Gusa amakuru turi gukurura mu Burundi aravuga neza ko ibyabaye hariya ku kibuga cy'indege bari kubishinza abasirikare yuko babigizemo uruhare. Bafunze abageze kuri 4 rero, ndetse amakuru ahari aremeza yuko bano basirikare bashobora no kwicwa isaha ku isaha bitewe n'icyaha bakekwaho ko ari cyaha gikomeye cyane. Bamwe rero mu bakoresha imbuga nkoranyambaga hano mu gihugu cy'u Burundi batari bake cyane bagiye bawita nyamara mu mujyi wa Bujumbura hari kuberamo ibintu bidasanzwe. Ati ushobora gusanga kudeta yo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye yaba igiye gushyirwa mu bikorwa, ati ndetse igashyirwa mu bikorwa na leta n'ubundi yacu. Bamwe mu bayobozi nyine batavuze rumwe na Evariste Ndayishimiye harimo ba Niyombara ndetse n'abandi bagiye batandukanye, harimo ba Guillaume Bunyoni n'abandi benshi ntarondoye amazina. Abo ni abakomeye mvuze bazwi yuko ibyo bintu bashobora kuba bagira gute babikora. So undi mwanya ati nibingibi byakozwe na M23 ibariyo ibarasa drone kuko ariyo yaje ikikubita muri kira kigo cya gisirikare. Ubwo ni za drone z'ubwiyahuzi za kamikazi. Ubwo ndi kubabwira kugira ngo wenda bishyire umucyo abantu mwakomeje kugenda mubimbazaho cyane mugira gute mu bisobanukirwe. Bakavuga ngo ni drone kamikazi ya M23 yaje irangije igwamo, birangira haturitse ngo byari ibikoresho byagombaga kugaba ibitero kuri M23, hagira ibisaguka bakazabyifashisha nabyo bagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Ngayo ngukorero bakunzi bacu nuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu byitwaye, nuko bihagaze, nuko bimeze. Murumva ko ntago byoroshye na gatoya. Bakomeje kujya bashinzanya ibintu bikaze, navuga ko ari ibintu bikaze. Yes, reka rero tujye ku nkuru yacu ya kabiri. Inkuru yacu ya kabiri iravuga tuti ati M23 yicariye coalition irayihondagura ku buryo bukomeye cyane maze ibariza nk'impinja z'abana bato cyane. Ibi byabaye rero mu masaha y'umugoroba kuva saa 2:50 kugeza ku isaha ya saa 5:14. Abasirikare b'Abanyangora bari batangije urugamba rukaze cyane kuri M23 hano mu Plaine de Ruzizi,
ngo abasirikare bangora nabo bari bafite igikoresho gihagije kuko bari bambaye za night vision ndetse na M23 ari zifite, ubwo ni za ndeba kure za bamureberamo mu masaha y'ijoro nyine bikabafasha kubona neza. Ahangaha rero niko bimeze, abasirikare b'ama 23 nabo bari babyambaye, bari bahangana ijoro ryose, bugiye gucyara abasirikare bageze hafi mu 8 b'abanyangora bagaragaye ari imirambo, mu gihe ku ruhande rwa M23 abageze kuri 3 ndetse n'undi wa 4 ngo wakomeretse nk'urwo rugamba rwari ruri kuba hano muri bino bice byose bya Plaine Ruzizi. None ntago ari Plaine Ruzizi gusa kuko nahitwa Runingo, Kiriba ndetse na Sange, aho mbi niho byagize gute byagiye bibera, kuko aha hose uko mbivuze nta kintu mpinduyeho, haregeranye kandi habanza hamwe agakurikira ahandi agakurikira ahandi, kandi uko biri kose na 23 urumva ko yabikoze vuba mu buryo bwihuse cyane, irangije irabakemura kandi mu masaha make cyane birangira ihosha igitero. Cyari igitero cyakasa mutwe, kurumva hano basirikare bangora bari biteguye bari biteguye ku buryo buhagije, bari bafite ibikoresho, bari bafite buri kimwe cyo kuba nyine bakifashisha bagaba ibitero ku gihugu cya Kongo, ndetse no kuri ma 23 ushaka navuga ku gihugu cya M23 ubu ngubu ushatse niko nabivuga, kuko M23 amaze kugira gutega gukomera. Hanyuma munyemerere ibyo bitero mbabwire ko byasize bitanye abasirikare batari bakeya cyane ku ruhande rwa Angola, ariko kandi nako ku ruhande rwa FARDC nabo batakaje mw'ibyo bitero bari bafatanyije atari bake cyane, ubwo nabanje kuvuga bamwe ndakurikiza abandi. Ahangaha rero ibintu bikaba byagize gute byabaye bibi cyane naho, ndetse ma 23 ikaba ngiri gukubita ndetse kanashinyagurira aba basirikare b'abarundi biganjemo cyane abasirikare ba Wazalendo ndetse n'interamwe nyine, ubwo ndavuga FDLR, bakaba rero bakubitaniwe hamwe ku buryo bukaze cyane. Hanyuma twihuse cyane ntago turi bwizimbe mu magambo ngo dutinde, reka tujye ku ngingo yacu ya gatatu. Ingingo yacu ya gatatu iravuga ko twirwaneho yakoze operation iteye ubwoba cyane, maze ihahamura abasirikare bose barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Ibi rero yabikoze ute? Ko ari akantu gato cyane yifashishije ko kugira ngo ihashye bano basirikare b'abanyangora. Abasirikare b'abanyangora rero bari baje bazi yuko bagiye gukora ibitangaza bikomeye cyane, bagiye gutungura twirwaneho bakabarasaho ku buryo bukaze, ariko bize kurangira kugeza amaginganga kuva mu masaha n'ubundi ya mukanya kashije, ubwo hari mu masaha moya n'indi minota aribwo habaye igitero gikomeye cyane ari Murenge, ndetse bavuze ko gishobora no kuza kuba cyari kirimo iki gitero gikaze, gishobora kuba cyari kirimo drone, ubwo ndavuga nyine za ndege zitagira abapilote zazamuye zikajyanwa hariya muri bice by'Umurenge. Aha rero twirwanaho nta kindi kintu yakoze usibye kwita yirwanaho nyine nkuko izina ryabo ribivuga, birwanyeho ku buryo bukomeye cyane, ndetse babasha guhashya iyo coalition n'ubundi irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. So muri make nako ibintu byoroshye na gatoya, urugamba rukomeje gufata indi ntera, ariko nako nkomeje kugenda nyine nanjye ngira gute mbikurikirana neza cyane gatanu kagenzi kako, ubwo ngubwo isaha ku isaha ndaza kubahereza ku makuru yibiza kuba biri kugira gute, yibiza kuba biri kuvugwa. Hanyuma twihuse cyane tujye ku nkuru yacu ya kane. Inkuru yacu ya kane turayikomereza muri Kivu y'Amajyepfo, ariko turaba turikiri hirya gato y'umujyi wa Buvira, birumvikana Prito turaza kuba turi kure gatoya y'umujyi wa Bukavu, nari mbivuze nabi mu mbabarire. Turaba turi hirya gatoya dusa n'abajya za Kavumu, ariko turava Kavumu gato twimanukire ahitwa Katana. Ahangaha rero FDLR zakarariye ndetse na Wazalendo ziri kuvuga ngo zigomba kwigarurira tuno duce turimo n'iki kibuga cy'indege cya Kavumu, ngo nibwo baraza kwa bagize gute bashoboye ma 23, ariko kubitekereza kwabo bingana no gupfa kwabo. Ntago watera ma 23 ngubeho, kirazira. M23 ubu yamaze kwiyubaka mu buryo bugaragarira amaso ya buri wese. Ikindi kirenzeho nuko yamaze guprograma neza igihugu n'imiyoborere yabo, ntago ari imiyoborere ya gisivile, ni imiyoborere isirimutse cyane kabisa. Hano intari za Sarambwe ziba ziri mu kazi gakaze. Hanyuma rero bakunzi bacu, ntago byoroshye, urugamba rwo rukomeje gufata indi ntera. Ahangaha ni muri Katana, aho rero Abazalendo ndetse na FDLR batatse ku buryo bukaze, baravuga ngo barashaka kwataka
M23 ariko reka mbabwire ntabwo byeze biborohera habe n'aka na gatoya. Wenda tubabwire ko kandi abasirikare babashije kunyagara cyangwa se kugenda bihuta bajya mu tundi duce tugiye dutandukanye, bakaba bagize gute, bakaba batangiye kugenda bafatwa buhoro buhoro, bafatwa n'intare za Sarambwe. So nuko bihagaze, nta n'ikindi narenzaho nicyo ngicyo. Gusa reka mbabwire ko iwarikare ababiri inshuti zanjye, ababirigi bakomeje guhura n'uruva gusenya ku buryo bukomeye cyane, ndetse nabo amakuru ari kubaturukaho ntabwo ari meza. Aravuga ko M23 yamaze kubinjirira mu buryo bukomeye cyane, ndetse kandi n'aba Bafaransa isaha ku isaha muzajya kubona mukabona bose bivanyemo nabo bavuyemo. Ngayo nguko si ngombwa ngo mvuge amabanga menshi y'intare za Sarambwe, gusa igihari nuko nyine bakomeje kugenda bakora ibishoboka ibyo ari byose. Yes, reka tujye Masisi, tujye na Rubero, tuhite dusoza amakuru yacu. Mbabwire ko ubu tuvugana muri Masisi ibintu bimeze nabi, bakunzi bacu ntago byoroshye. M23 bari kujya biyinjirira uko biboneye, niba ari uko M23 ari kuye uduce tumwe na tumwe, ariko basigaye babikora uko biboneye, bagahagaba ibitero bikaze cyane. Nk'ubu tuvugana amakuru ari kungera aravuga ko hari bombe zigeze kuri 3 zatewe muri quartier imwe yano muri territoire ya Masisi. M23 gusa kubw'amahirwe ifite uburyo ki ibigenzamo, hanyuma igahagarikana none ibitero bikaze nk'ibyo ngibyo mu ibanga rikomeye cyane, kuko twarabibonye ubwo hano mu mujyi wa Goma haraswaga mu minsi ishije icyabaye. So hanyuma rero bakunzi bacu, Irubero naho ntago byoroshye habe na gatoya. M23 bakomeje kugenda bayigerageza bayigabaho ibitero by'akanya na kanya, bareba yuko wenda bashobora kongera kuyambura utundi duce tugiye dutandukanye, nyuma yuko ariyo ubwayo bari ya Rubero ikayivamo ntawe yibisabye. Yes, reka mbashimire rero, Imana ibarinde cyane, gicamunsi cyiza ndetse n'umunsi mwiza, umugoroba mwiza cyane, bivanye n'isaha. Komenti wandikemo isaha umviyeho amakuru. Imana ibarinde.